se nalazimo u Pragu, došli smo na Fashion Week sa Bekom i zaboravila sam mikrofon, tako da nemam pojma da li se išta čuje, ali okej. Ovdje u garaži se nalazi Fashion Week koji su preuredili i super izgleda. Snimila sam neke revije i komade odjeće, nadam se da će vam se to svidjeti jer se nam baš jako svidjelo. Na sebi imam jaknicu. Trenutno se nalazim u hotelu Jozef. Uglavnom odlučila sam napraviti vlog o mom putovanju na Prague Fashion Week, to jest Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Preko MAC Cosmeticsa sam došla ovdje i trenutno idem na 4. reviju danas. Tako da sam se došla zapravo presvući i usput ću snimiti neki mali intro. Jako je užurbano jer cijelo vrijeme je revija, to jest 2 revije u komadu i onda je pauza i onda su opet 2 revije u komadu i pauze su od sat vremena. Tako da zapravo ne stignem snimati ništa što se tiče vloga, ali sam zato snimila neke razne dizajnove i slično od čeških dizajnera i dosta toga mi se i svidjelo, nadam se da će se i vama svidjeti. Uglavnom, ono što smo radili danas je išli na 2 bloka revija, imali ručak i sad idemo na još jedan blok revija, nakon toga ide večera. Hotel je stvarno super, soba je stvarno cool, kao što možete vidjeti, za mene malo je nered, ali dobro. I ništa, bit ću tu naredna 2 dana, jučer mi je bio rođendan, tako da nadam se da ćemo ga danas barem nešto malo proslaviti i ovdje. I to je to, nadam se da ću stići pričati malo više. Ako ne, onda ne znam, slike govore 1000 riječi. Ovo je moj današnji outfit i kao što vidite imam šljokičasti ruž. Uglavnom, ovo je moj današnji outfit. Ovo je košulja ispod ove haljine i jako je fora. Nisam stigla baš previše snimati jer cijelo vrijeme jurimo okolo, tako da uopće ne znam kako će ovaj vlog izgledati, ali eto, tu sam se. Trenutno se nalazim u hotelu, ja sam se presvukla u iduću kombinaciju, to je ova duga zlatna haljina i Gucci cipelice. Sad nam slijede 2 revije od 2 najpoznatijih čeških dizajnera, to ćete sve vidjeti u nastavku. Pokazat ću vam kako izgleda MAC Lounge. Trenutno se nalazimo u MAC backstage-u i gledamo kako se spremaju za reviju cure.
genijalna, to je dizajner koji inače izlaže u Parizu na Fashion Weeku i bio je genijalan, vidjet ćete videe sa čiji